faso ye pa eno nti se wo mogya ntimi ne afrisane wo mu ana echese bia na entini mu asisi anasa no me asese mogya ne fam no emu asisi eno nti na mogya ne ntimi ne afrisane ye eyesa na akofa ohaw pi ede aba se wontini mu asisi bia na yesrade nambi ana nwa aduane bia yetaidi ena akosisi ntini mama mogya ne bia abobonto a entimi mesene enwura nipadua na kwa bia esese ewura bia eyesa esign na chi ekotai fa akwa eno na di yade a efre ne se pressure e de brain nipa no afi na ye te so ye charge adwo ni se pressure ya na de ye ekowum no kro ekuni papa nanso ehu adru aba wo de entna wonka se eni daso asa 3p garlic mishaba se eba beboa ye nyina ba bia wo bia betimi enya adwo ni bi atope bi no nom na entu sa pressure ya de no emfiri wo so na nso timi ede wo ho wonso de ne bia na ye diabetes ai ka ne se esichire ya de no Unipadua na ntimi provide enough insulin ema ono ane ho eno nti glucose anase sugar we nipadua na ebuilde ewo wo mogyanim enye ho nesese etena ene ekofa esiche yade diabetes ebreye na esiche yade nti ene ye twa obi nan esiche yade nti obi mema yom ekofom esiche yade kuro ye nti ye twa obi ensa adan ena wo tena ho ama na yansa enye esiche na wudi no na ekofa yade di abrewo na emom ya na yetufo wo ye obi a wo esiche yade esiche ne so ni emfasodie bia emfa mau wo de p3p garlic mixture no nom sa yade na wo ni nyina ebefri ni padua ne so ama won so watimi ade wo ho pa ebia na wo hwa me wo de eye stroke yade mubuye yade na achew mogya no entimi ne afrusa ne nkonkwam a ewo wadwene ho a ye frɛ ne se cells no eno na ama na ba ne sa eye sa pe na adwene no ejojo adwene ne jojo na wo hu se ni padua ne so ejojo a ne sa na kofa stroke yade de abro na afi wa be ye burden de ama wo busua wogya ona ya je se ye ba betete mofra ne wo fie no ena ahode wo hompo wo frɛ wona soma wona eden pa sa wo beko na wa yade ada ho no na afi na wo no na ebetete wo to ni ade esa na akoye nsempi entna ho ema na nyansa wo de se garlic no yede aduane na wo se ebon wo woni a yede afa befo nim de kwan so anka twade kakra ewo kakra na hahama nyankopon na nkasa boy no aboa doctor ama ne nim de na ode ayesa edru ebeboa wo na tu sa stroke yade no afi ho no mama edru no yare o unyari obetimi anum bi uti wodi entna ho ema yade ne kra meto wansa boy yade ne nkai so de dropi rani pedua nim ti woni woni twaka bia se de be ya wonya kwan metne ni pedua ne so na kire wo mebre bia ebia na wo hweme wo de eye fichi kromo ya oba ubo nsa ne de waye calendar ubesu saa na wo so ate yaw ni nti wontimi enye kese eye se aduane kra ye de ma wa wontimi eni bi wo bi wo ho no ma obu ne nsa ofinyina utimu se wo fa ya o mo be hwe nanim na utimu se wo yade mesraw entna we bia na mogya na bobontoa entimi emme bontin ye eno na akofa sansunsan so no ede abron won so de ne bia na emme ye na enu na nsa na abani nya fe kakra bi ebubu tototo mesraw edo ne 3p garlic mixture emo obi mfa so kwa na ne wachenchina edupa ene ton ne ho nipa tu agusu pa ye nom na ewo se echew se edro no eye edupa papa wo de ko pebi neto na wankasa no bo nsa bosume ne nso na wo nsa mu wo nsa biem no wo de adanside be kwa abonten ama afofro nso ena atobi anom edro ni boost immune system afe wa honam yaw how stress de bia wapre wo honam etutu unwade bia waye bia na so de bia wapre o bre wontime nkwa adwuma de ntoma twontwom ho hyedem saa edro ne 3p garlic mixture wo de pebi na nonom na ne nyina emfiri ho na so time de ho ba bia wo bia me de doctor number no esan atodwa wo de frɛ doctor church yade nim ekire no na wo hu no kwan obefa so e de abo number no 0248 928824 ebia na wo hweme wo sobro so na wo pese wo twe kese no nyankopon na nkasa na boy na so bia nuane bia ye ba asase so bedidiye ene niema bia de aka nipadua ne ho no na aboa ma kese na ye moroso a wo gina hwehwe mu a wo honya wo fa wo pese wo so ete no wo de no no maduro ni bi de anye wo nipadua nim nyina befa wagya nan mu ababonten ama wo nso watimi ade wo ho ebia na wo de ne ye asthma ya de ka ne se entishe se de na wo twetwa mu meka ye no ahrawa no na de mframa ema nipadua no eno nti bia na droben na efa mframa de ma wahrawa ne de ma wo nipadua no tokro bi abedem na chimatil bi ababedem eno ne ka ne se obi anya asthma na se we asthmatic patient eba sa wo ntimi anya wo hwe kakra bia na wuti eya wo ya pampan ketua bi bofa so a
na wo brede bia wo ba wa wo hyehyew etwetwew ama wo mfi nyina eya wo ya wo bu nyina ya wo ya entna wonka se ano aduro ni hwani da so ensan ye 3p garlic mixture ba se ebeboa ye nyina betu sa yade ni nyina ase ama wo nso watimi ade wo ho be ma wo dwonso ana wo be memu eya wo ya ehyehyew wadwonso wie na wo se etwa no dwonso no beso so kokosa enchampo no wasole akoba bia se wokọ kira wo se wo prostate no eho atechema enu nti na amasa ohawo no eba no ne oba edi nhyiamu a ensuo na efiri wo ho ko oba ne ho na akoda ne eba no prostate ne na yesa nsuo yi o enu nti sa wa wo ban na chimatew bi eba ho pe na akofa ohaw pi edi ababon so ne oba ehyiamu a wo ho sane wo no na woti yaw ewo be manim enye sa na nyankopon eye na ntina ho ema ye mfa ento wudi wodi e 3p garlic mixture na no nom sa ne ma na wo ho nyina ebe free ho no obekọ hospital yesi wo sugar level ekosro edro no eno ane 3p garlic mixture wo ho no ma wo nan ene wo nsa eta ye wo titiriti ni nyina eche se moja ntimi ne afrisane ewo wo nipadua nim eno na titiriti ye no ama na ba wo nipadua ne so no wodi e 3p garlic mixture na no nom sa o ha ni nyina ebe free ho no bema etime nom oba etime nom tobi ma oba na wo school mu no na ono nso enom emfa mo ne ho ban enye ntini madwuma no na eye wakoma ne wo moja nim nsu adwuma eno nti ebe boost immune system no ama mre wo ye bia wo wo nipadua ne so no etimi afiri ho ama wo nso wade wo hye ne nso sa wo koto edro ne nso a garlic ye da ho no eye kokko enye fufuo ene nkrofo ye bi gumo pa garlic no eye kokko enye fufuo edro ne nso wo toam ehyewa epai ni tine nso eye kokko enti wo kọ no bi fa plastic rubber bi de maw se eye 3p garlic mixture wo se wo mpe no wo pe de free piwak natural health ni ebi piwak nso fa dro bia mai eka 3p garlic mixture ho eno nti bia na wako wa fa dro bi de maw se esa yade na wo pe na bia wo se nye no na wo pe 3p garlic mixture ni free piwak natural health no shan faso kwa anawo achenchina na pebinom enye na ewo pharmacy shops ene herbal shops a atiatese ewo oman mu baabia eno ti drugstore na we chire ho no ebia na yeton bi na wo na wo hu ye wo de bowra ho ne kobisa obeyi bi dia ma na wo so watimi akonom ema pomden wonsem etimi aye wo dia ebia na wo hwe me wo pedro yi bi wo akra okanshi kokins wo kofi sam ena angel herbal ashama wo beko ecos pharmacy tema community 5 aya little george madina health alert clinic any post office no ne di animuhwe kumase kolinak herbal dani herbal ena kriske herbal bema obi ho albert sam herbal takradi aa mensa koforidua garden pharmacy wa eye momonia we enterprise ne cathedral no di animuhwe temale wo fakojo herba eben electromat no fred doctor 0248928824 na ontimi emwa ewo we yade ehu big gaps abusuafo enra ye di case bi na ye be asemu yi koso eba akoda ono ane maame awo ne betem na ne maame na dane ne ho ade bi nipa ya papa sofu kese bi afri from America opese akole oboa no na hwan na eji akole ya ma na boa no eno so ye bo achi bidi ti sakra nti sabi oni abusua a obi hoho aba no no eno waje no udi na Samira na Samara Petransi kola sebi so atade akura bi nhye ye kakure Samara te say enu amokọ o ma me no matene nka me pa cho anope ya na me friend na me pa na cho say nkebe ya ombra dwumadie no me ka che no na o hange up wanka hwe na se wo he ote he said the ndra ye ba your friend ka say o ahwedie mu say hwedie onso minim hono ya papa bi afre from America so opeso oboa wo na ope hu nipa tu maame ni nua we ni nua nkasa wo ma uni abusuani bia obetimi abusuani de me obi na omo we o metra kwan na minim me maame abusuafo de ne papa fa no ebi wo konongo wo maame ne dia na ye santini ne maame na ye santini na na ne papa na ye dagomba ni wo na na be ma na ye dagomba
enti wo maame nuanom ni bi wai ebi okonongo na de o maame de wiye wi omo yawo me pese asem no bo ne tofa bi enra no obi anhwe bi wo de wasem bi bedae wo so maame de na maame de ayo me ba choy ne de nsem de me ka bebre eno anti ne yete ha ante efiti semisano sofu bi be home wana down for shop na obo mi beye efi onom no de ma mfa na hogoso a bedru se me odru JHS ma nye fiade enti ebini a wono ankasa akọ otete ye me hu ma ebi mi di bi kwa na hono na anu ana mebusa no ebi na etesen enwona na me pa che wona mi di hu se tiefi se bi tiefi moko ehye me pa che won eni em se ne maame di moko area sini what unyu test se radi akra ni munyi ni se maame na dwene nye yeso am friend no so president office ene se wa dwene na se toilet sheshe ene ye akokwa ye die jemu koko wa yetri ene mu kwa alatwo Samara kafra wate wo maame wo betu aka so maame na dwene nye woni ni nkomodie mu no be honest esisi so a utunu sta dwene no kleke me pa che me de te de bia mitime ka se ni da ho ade na ya oye na so ko ka tro bia na akwa te se e bia waso na e de ofint na odesa na mani na ayo ntime yo bia me nche masem ntro bia ti wiase nyina nti mo hwede yakosui ti ye nyina ye hwa kulai se wura ba bi obetena na Samara wa nko abetimi ate ho atena me ba chawai wa abetimi ate ho atena me ba chawani aye den ko so resource kra mai wunim se wo beto aso ana wo be ye den me pa cho minya ya meto aso na sisi a minya adwuma kakra so mu so na ebe bo am dia ka me ye dodo radi eno kodi anim kra Josephine ne ba ma abranti akoye hu IBG when you director social welfare person ebusa me se emhihye be ne wo aka ye de ni be mama amin na no de emram ana oba kokko onye no se emra bebam tie emra bebam ne ehu se wo nchen kopem ebene bi se nche sa nso na ewiase am nyina mo hye obi a wo mo bia akwara wanya 18 de Ghana abrabo mu no watene ho otumi kopɔ ne brand mo pa yenyi maame mpom firim na yemwa no ne yempedan ma no na Abraham pa se maame bi afrɛ wa brochire so omo de bi am ba adopt be wi ase so ntu bi anka bi maame de akora na maame hello Mampo kuya ojina so ti so ye chichire Mampo kuya hello mon sanfreno otie etie wiase amorwe yen akola pai wenti sa ne maame amena di ajanan etire fidi kase so nyu onim se ajanan se na mokowom di for mo na wo ye sofu ade a maame ayi yesi maame nanu mo se wasi akora ne foto ebetimi susu aso ama no male de ni na o face no eno na wo face no enye bete o we ye na no sa ne bende say deliver say be deliver ne se we de da wabam oh we de o say ye show ka yem frɛ adifo panom
na rodo nye difo aha utie ye difo pardon wabaso friend say Mr. Patrick okay nawa hello Oh, Mr. Patrick ma he yeah, na. na what to say Yamina dum. me das Yeah, so yeah. waje me friend so Masini Solomon amani Bru East na do number Aye, ma me aye. yenya case bi akwala no 18 years also ne maame na te na woyɛ CCS na ne maame adamfo sɔfo ɛbɔ akwala no bayi efiri onya ahotɔ da maame de praye ne bo no wayɛ na to the sense ne maame na ma na di ne gyanan nyinaa maame na gyanan Yeah, okay. eti sese maame no eni baabi da ɔso ɔda kwame ntwi hɔ ɛna lady bi a ɔtɔn adeɛ na wagye akwala no sɛ wonya baabi na de abai wa ma ne nkɔde da bɔnte ɔkya na bɛɛma bi akɔɛ ne basa Okay. na ye pesi ehu se social welfare mremu no because enipa ni bia ye willing pese o mo boa kola no ye betumi emremu no maame etumi age ne sase bia ne foster guardian bi sa Yeah, obetimi, but no sa no gire oba office near yen krata. sa ye pesi ehu se nhihye ye ne kwan bi sa wo ho a Yes, bibi sa wo ho. Na uye no fru a abusiani bia so ni ho a obetimi age na na. wo so onim ni maame na busuafo no bi wo kono Na wo ni okay. ade we a Yes. nya de a o ma ye willing bia beboa bia Once her life is in danger ne de yetimi de ni ma obi ma ni yeye. okay Yes. eti yamla office wo ho Mpacha wan. ya ni maame na ye fan se ne foster guardian no hello Mr. Patrick Asante Regional Director Social Welfare neti ni nyina be fi bia na maame no so be pene so de antidi for mama ne mra ni musa so ontimi ana we de ye ma ye mpedan ma no na adofo mo wayen ye papa no masofo am wa brochira mo hwe yen all over the world akola bai wa fefefe sedi ye ma ne maame manager na ania na okuno sister ye se emra mu no ye ko social welfare ye betumi aye krata to so ye de na hye wonsa se hwe no so na omo wo pepa so omo ba beboa no no yemfa ne sa kwese ne maame no enti amwa na besi uso bibia ba emra mu no yenim se ye de na hye wonsa nti se bi unko wia no ubeti asesa amai ana wonchum na yehu papa ben social welfare wasanya no an fa yem tin free hotel na nabram pa ma honya ha na wa himfie na agu nsan ka ho ha hello Mr. Patrick na che say ye ba ye ne akwala ne maame ne mla ho Is it online and off air? there be wo so live When we say the issue no shani ati and woman, a purely criminal issue. Shani maame no because already no my dikan yanti say obo akola no ye na yaka de. o de praye enu junso o de abo Yes, exactly. Woman said you edi na jana ni ne keka ho. akra na kwa suicide akra wa attempt suicide bebre Into no sound and purely criminal issue. Never say Modi can report to police. Mammy, you will say a friend or president office. And I make it say, yeah, more who cry you should report to the police. Official complaint. Exactly. Okay, while police is searching or investigating, no. On the police, no better my police extract. Hello? You are super Mr. Patrick. Yes, on better my police extract. Now, based on that, and the answer I encounter to so now. Ya pe ubi di na man. So ma me na wode ne ba ye ne better na kura. We can do that. Na one na kwatena. Eba eyi kura ye jeke eyi care order so every court. That is support. Okay, and you best start here from Monday. You be formal complaint. Mama police asante. You yate. Yadase. Abram Pamisro Joada. Munko koye case na. Ansana. Ye mami ono so enya ne fa hodi. Eti nyese ye ko ye report ato. Obakoko ana
Ubo Trinkwe. And now, I am per se before so won't see me out with a catcher. Ya macola in say. Ya bebwa near Pebe Amanatra. To be a beers of mammy. Dear Cosson mean to me. Yatse, would you find a call for the meantime now? Yam pet diamond. Why? Mamma. Hello, Pokia. Hello, Mam Pokia, my hair. Never Pokia, the Mama Fatty. Let the Fatty. Your Mama Fatty. Yes. Now, eh? Yes, you have done. I think Uncle Padawa, man, you Oba Samara and a dear Sembia Bedaye. Or the Abnajamine. You Oba. Some of the Abana, the patch uncle for the shed, no moon. So over the ice from a new one about the next job of the pack. A catch and so of woman, not that one and chap on the phone. If you phone up, you want me to shoot a use number. When you numbers me, yeah. Not one of the news and talk for man. Or the look of our shower for my maybe I know dear chim, I may I show into the look of all. It's in a good beginning in our brother, maybe for your name. It's in a man and a panic. Never says, yeah, the men may quite a malay, but not a malay once minutes now. And to move on what the among one making you very school, makes you a mocha. And to make someone, and what the more the among one and among man at this man. When the school teaches them, what don't come to Candiaso. What I send them with time, how would I to account? Why? What's so bad, your friend? Abrajamai. I just hear, Abrajamai, I know, dear. Now, I know, no woman, Kwana, your single mother. And then a burn on the bacon, so I don't walk about shower for the 14 years, man, who can mamma about blaster. It's not a bonnet to fly and crab in a brono. That's an young kind of no. It's the best way of passing it to the now. No, with a phone on it, and to them and them will be a source of neighbor. And to make it another fashion, Jacquard with them. And to make some more than one and after to be dear. Speak with a good idea. The one thing I know, we can't trouble for cry. Ah, you don't cancel my sister and when you walk in, I am a prayer. Never the better of one more than more. Ma fati automatic in Yabutre. Nadient, never make a statement about it. Near whatever and I question about it in the mambo, you know. Oh, the Aquanet one Kayama, Nigeria, Nico, Nama Kuma Kahon. That and the coach of no more to see about the man of football. And to me, there are some call or the police station immediately at the collect my court. And the police went to my own case into almost a crown of my own. Then I'm not going to obey the amendment to my papa. And the job I recount. And I'm going to be a son of a power in changes on also count. And I say, what would be a channel of my own bonnet? And I made no more permanent so much in Yamba. And no more to find attention. It's me missing and I'm going to manage the manner. May I send them mother to see I don't know what Tamalia, not a president office. And what you will be able to do, one member on council, my patata. Let it sing a Janina Audimani D and no correct. The patcho, Tamani, and I make a short, I shall be on the gentleman. And to one year, my husband, the toilet of Broma back. And the other put your signature, you are mentioned. Making a minute in England. Not the kind of quiet and Yana manager, a couple of the walkable woman in the year. Next minute comes from a banner on council. I don't see the toilet in the club and the flying in Abrono. And said, no, my dinner consultations from you. And you Amenana, what 2 hours you were seeing a crown and sway. Yes, I madam for now, Sunday, I just bring in and no Musolano. And not chairman, that's of a baby, our baby, and a banner, right? Or betting your one, and people in the course of a bed war, I'm a good one about 7 years, she said, dear. What was I missing when I made me in a nature, I remember. Many did madam, no gentleman saying, Papa, to send madam for men are open me. And to order the choir, no, and I smell so put him, and to set to the man and a bomb plan or singing coffee. But maybe you should want to go home, and then you're watching and say, then young pie no boy, and I'm a banner, and quite a normal man with a coffee, you know. What's a common answer with your chobity? So, okay. Aye. The patch was uncle for now, you almost show crash, and no, I don't pass almost on the bus, and you must have done Kenyaman, and I'm a woman, and I'm a show me bash and so. It's in a I don't know good one in the bus of pastor. I'm woman now, I cried when you're Janabla Papa, on Fanya dancing. I shall up on it, and Uncle would be an uncomete. I shall open the name pay. Stepping who said what in the whole Fati, I didn't know. I'm so I can walk. Oh, yeah, cry now, what don't Ọdọ mẹ kuma na ọka wọn ọba nkan 20 years. Aṣọ obi ankwa na ọbọ ẹmẹsì mi ba nkan. Mẹ wo kaba.
Yo, ma fati ye, ma shema. Adwene ne nye. Adaka na se atuni ma na fregu. Samara. O ma me se na uboja ntra. Me ba cha nkran fie na ye kwatena mu no. Na ye honom ye nkran fo nko a. Nti na sister ba ko eye nkuntun wo honom. Ne bag na me ne na wo. Ti say you were the same stage ba ne nko school of alco. Ti me ko draw no na me pese me mfa na danfo. Is that say you were the same stage in. And for me, was na wo batch asha wo. Me pa cha da bi. Wo boa. Me pa cha no kra bi anim. Was it ya wo kan nyina no kre. Sem na wo ka gu no so nyina. No so wo kwata malenti yem wa. Yem page na be yem ma wo. Wo ma me na dwene bipolar na. Huh? Because na sem ni sisi so Samara. Won so say wo more da. Mo ma me wo janim. Huh? No so papa no wo so papa enwi na kwanhwe wo se so papa. Sa no ka kire o. Da be mi ame hu mi kwa yi ni bi. Aha. Na papa ni free. Me pa cho free jusu. Na papa ebusuafo ni ho. Dodo na won kran bo mo maka ni de omo okumasi me ni mo. Enti dia kosu wiase. Enti abusua enti akolai ti na busua ni bia ni ho. Aba yi wenti ne maame ma ni di. Ne maame ma ni di ajanan. Dipini. Ono ane maame a wo no Dr. Mensa. Maame na frese no kore because say obi abone baby yi wo bra no 6 years. Ghana nsemo esisie na be ko magazine mu o. Graphic mu ye nuru mu. O mi enko computer somle. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem woje wo ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Middle. Nanda na wote ho a waya stiff sa no. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo ye titiriti. Mentumi pon sorry. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wa no. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Na no na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for bi bidro bi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complaining no. Sa wonum 3P a. Ebejani se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratoyi atu. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e wo 02489288824 and 02010000021. This year market. You go from Jinyame no, yenya different type of jinyame. Betobi, ebwani ya fofo, ya tete so. Ya sa wo anchors kama bi wo Abyss Plaza. Femi che papa bi edami kom. She. Beshebi. Femi bango papa bi edami sa. She. Ya tete nyamane so bibia wo Abyss shop. Bibia wo Abyss shop. Betobi cotton, betobi koche. Eya fofo la fo. Ya tesu bla at this year market Abyss Plaza.
Bye bye. So what about what your papa piano? This is my secret. Give us pea capsules. Pema, I want to come from now on to me, but to my dear one pen. Give us pea capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no, not show bottom. Are you from? Then I'm upon a permission about Siamoa as a Niji. No. You nephew, I can't. If any give us cold capsules. Say yes, see, I ran the wall, swore. Cold, did you nip a dream when in our posa a mamma and to my wound, I would name you. Wouldn't give us cold capsules, obey your free Lawyer. Give us cold capsules. And I give us pea capsules. Hey, and they give us free. And men what in feuding what you cronquan ever. Give us core capsules. A painful a batter one more menu for an inquire in fear to me and Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prekasa powder siesi nipadua na abo akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie ubenya prekasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekasa powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agiatum Soft mommy, and that you miss me iPhone 34. Kwaku Johnson, where do you wire? Hey, soft mommy, iPhone 34 pa. Now towing. So me and share. iPhone na sonjo abegusui. Kwaku Johnson no way. Soft mommy premier ni pa no DS na kwa beta ma chinchina no. And remi ni bewu. So pe iPhone papa. Eye AY Ahmed Apple World. So pe bako. Ana ope dodo atu aton. A free 6X. Ekopim 15 Pro Max. Ubenya a free 64 GB. Dekopim 256 GB. Oton iPhone batteries, screen, back glass, AirPod, chargers. iPhone huniema bia. Bora AY Ahmed Apple World. Oton Samsung phones, Tecno, Infinix, and accessories nina about the yam phones nso a borrow ahokoje baako anakoto bi koton omo trained engineers a omo ye repairs ewo ho hwehwe AY Ahmed Apple World ewo Techiman Kumasi station achi ho Taylor Lane ekwan ye sane kwa market ho no omo ne STC bus stop no ene di animhwe omo ben GPRTU opeka ties ene rims nso a oton ne nyina bi frɛ 0549 020 032 ebusuafo enei se wo pe iPhone papa dia eye AY Ahmed Apple World Kwa and I'll be your papa. Adi, oish. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Who said that will complain with sissini cocoa? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoko ni sisia redrook sepa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. And my memegina brand. Na a yemme. Na edusa ya was saying me bravo we. Sweetie, maybe come on, mommy, I draw more. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Kona kwa Judy. What can't keep yeah, damn sorry. Oh, be I just appeal for. Kona woman for down for. Any the onion feed do me. FDA AJ Edwadi Nkratoi atom. Hello. Me dey grow fine. Wonu mu atu, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura woni padua nimu. A ni padua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwoni nu a ewo ni padua nimu sa. Na enu na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu, enu nti. Na wo behia grow fine herbal tonic. A yedi koko aje, emani padua no nuane nuro. Ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy. Ni bia ye
ton ebibiduro sɛ wo pɛne dodoɔ mu atua fra saa ahomatrofoɔ yi 0244 596 532 ɔpemfoɔ deɛ ɔma kwadaa nofoɔ ne nkwadaa wonya mfie dumienu num bi FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum Usisi na yawo ya anasa ukotodwe ana waya dwumaden ama emu etutu wo ukunwachi ena yawo ya ana wudi akina wonya no aduro uti tubi paiwa ma wo ya wo hwanye yi adwumaden brafo ama waposo ene udompemu nyina yawo ya se New East Chinese Hospital ho idie dompemu yade ebekokora emma biem waboboro ama udompemu abupen anase ukasa ema abupen uba New East Chinese Hospital wa yede heat light ene agoponcha ene sadompemu yade nyina Yawon fidia yadi wura dompemu eyi yade bia hinta wo dompemu yaji sika kakra bi any side effect biala ma wonya ha na bra New East Chinese Hospital yewo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betuma frɛ ye wa homa yi so 0558799990 anase 0558799991 New East Chinese Hospital dompemu yade ebe kokora ema biem Abra, what did dear Philo do? Aden, Nansen, and so Quadria ye dabroso. Ninquan and a boom, and so for my napa, so for my napas. Hey, bra, a seminar wakano, na the secretness. Hey, T, Sister Macro coffer by, on one hour coffer Sister Spices, a big gasso. Spices are who do Sister dear big gasso, and none may hint a semio. So filia pontia, fish in choir, fish flavor, Saku consona oberia, chicken flavor. Na so pese ye stew flavor. So cold beef flavor. Efe se wo pedudu etu aton. And one is obeko edum pampaso, PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB. Ana Okanshi, Ubenya Biwo, friend 0243 535025, Ana 0279 140940. FDA aji edwedi nkratwe yatum. Mama's Choice, your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin debi na uja for the divi na when propose amamia. Nyebekesha. For my dear mamia. Hey yamma. Oh my god, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's wire there. So make a true. Now they're crying. Mama's Choice, your favorite. Ubedisa. Never. The Apabian Yamapa, what do you do? And Mama's Choice, now Papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA agye adwadie nkratoe atomu Anyo, said ya friend said ya nante fa montene so na ya trete ya pom afiwe Sompa FM 98.9 Sunyani sabakaya way na ya nante trete ya pom enti on the 9th of November ye nyina ye hiem anopa no num ewo post office na ya nante afa tunyan amontene so ya bepie coronation park na ehon ye dura ye abiba up any abiba down abekoso meche eya aerobics ye nyanim difo a o mekasa che wa pomdi ho enti shade so say edane de ma onpabo anya ready adipamfo bankfo etiyefo ane political parties nyina saada no goloma shifo aye ready jamafo beba afetete ne beje agum na mo best DJs ama monyompa eye peace walk Kainasha no say 90 we ye treche yapom ade akọ 7 December akoto aba e yasomdwe nko a aboafo ne 3A core capsules miso fruit juice 5G drink from P of Vibes Recording Studio and a 21st clinic walk with Sompa Nantibio na tinetine wapom. Oh darling Jesus, you are always on my case. Class. Good morning. Down. Have you heard about Obuasi baby diapers? Yeah! What are the qualities of the Obuasi baby diapers? Okay. It can absorb water. Stop ahead. Who can try? It is very soft and convenient to use. Stop for him here. Okay, yes. Yes, Nana? It's affordable.
Come for him. Can you say something? It is good to you. It is good to you. Oh, boy, say that best papa near diabo, baby, I beg you, oh, boy, say that best papa near diabo, baby, I beg you, oh, boy, say that best papa, that best papa near, that best papa near, that best papa near, that best papa near. Use Obuasi baby diaper for the love of your child. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, wiye bwe. Baumia, minya udeni, wiye bwe. Hey, Mami Jemfua, ne dena ma wani aji area we say. Minia, se me kaya dia free SHS, aya mama ne me ma wo hu. Na me hu ne minya mpo. Esan dia na nado danko Akufado, eno Dr. Baumia ayenti. Se wo kaya bra, me kuna no hwe ye nyina efri mu no. Ane, me kai pa. Na ni daso nyina sa. Se me de me mama yensa ne nyina be ko school. Ekosi se na nado danko Akufado ene Dr. Baumia edi free SHS ebaye. Sisi a me mama yensa, coffee, esi, ene kojo, eni na ko school akese ni bi. Minia, na wonim de ya no mo eka. Omo so omo ba, omo de nsachaye bebe mo. Ebi mo so omo ba omo be twam. Ebi mo so omo ba omo be ma ofo ni bi etua school fees ni bi. Hey, omo pese omo yo made ni bi mo. Enti just why na ntua. Na why kwa ni free. Omo pese omo ya, ye ni bi no. Esi nchen. No mo side omo connection man. Any protocol nsem yi. Say free SHS papa ya yemba yi koyo. Eno ti na wo se boy ahumodin bia say. Ye bebo free SHS ho ban. Na ya no ma mba mbe say ade papa. Na nado ene Dr. Baumia ede abraye yi. Any free SHS for yana mama ne nkofo se anya possible yi. Nanso se say die. It is possible. Afiwe, yet two about the above free SHS mobile. Two mama Dr. Baumia, #1 on the ballot. Ebusianfo yama ye ho akwa aba e de aba show yi so na enawere ho sem enura nso saa na ba ko nso ba ye asa akola no so ne maame ne no so ye bekoso ene ye tenemu akobo no nan kura na ekire emse sports of one so mbe commentary nti tabredi eginemu a Samara ye show ya woman of faith, the Lord is our victorious banner. Me baba akọ London, a friend is a Claire, I send 500 enti we are singing na akureye man say maame no waje no na ka kire ye plane say won to me because of ne maame character nti because maame ne bomb so a to bat is kana man akureye say ne maame ya pai ne kronfo e won kan pen amani pa dwagu no so anka ye bu e pa na ku no Samara no kore kasegu akasem no mante me pachoi o pa wo kronfo me pachoi ene ni pasam ye so ka uti board ma uti papa me pachani abra na mo class 3 na of the meet board mu etinia mama amini ye nyina wonya de pe ya obeku no ye peska ha dan ama no na ye padwuma so bi o filling station bi ni ade a ya pebi ama no ye si ebedidie nsua ya ya nwenam ka Josephine ne ba ma abrenti sa papa we esi majaye enso emu oya eti wa wo moa pese wo de boa ne de ha dan makrai 0242 955 893 0242 955 893 ana number si mi enu egusui emu bia momwaye because ma me say obetumi agene for 2 weeks waka kire off air so on chain 2 weeks na yebedu on yempedan e ma no Samara ewia city kasa me menya akwan bi autie me bia me bag ni 1 million me person masam no e ware ho amsrewa maninka wakoma na po ame wai mesrew bibia autie me ewie yi mesrew bibia no pienso babo ami bia nyankopon manenkosa na me be shra obi a wabo mi so bia nya mi shra no onya ne kese no be ko so yo mo kese bedas eti maame a uma ukaka kira akola maame se wo sofo sakora ye beifu a ti ya akola ye afrimfie nsia me na duru fie du nwotwe no eti dia ne wanya
akola insha tade o ne won tade nyina ne maami age hwe karanga pa akola mfie du nwotwe sa akoma tade o so kwa academy o emphasis o sa soja fo yire no mu uniform o minu ma de kora pa ma se hwe tiri nyi pa kola wa wi ss ese ni ku awuo yes ramo Ghana fo momo aye ma me say 2 weeks e no beje no tiesre na ye ha dan ma no Dr. Mensa so be man say sedura dware ni kwasem na ebini na odi ye o picture de a chef fam o praye ne jonso aye de aburu no o enu nyina ho ntentan na tete malady di for ye nyina ne maami kasa mi say champo 1 minute na Dr. Mensa ntase ma me no na adwene na ekoyi so maami me de ba kwa na nka me pe aka eni say na danfo no ye ode ne ho ball no em say no wosunsunfi ono na ma maami ni bei wo mu hu amane na sofo no so ode ne ko no no minnim so maami ni bibia ese afa maami no na maami na ba be bibi obi anya wo konipa so ese wo ye krama de ese to me bi tachiri tini ye kan say maami ya wo ba ye we ni papa na so ni mesusa na maami ni that force ko no so nto no so osuro na mo bia wo wabro chira no wo Ghana ba bia obeso obo no maami no onya sa tumi ye ha dan ya tompa ya tomatres ne ho ntade nyina ne maami age ya toton ntade ama no obi a wo adwuma abayiwa se storekeeper obi nso ba adopt no so maami example and koyi 100 na bewo samala otaduane na o maami kobo bashi mini kobo la hila obi ba adopt o mi dem wo sare chemu na ba onyi ni pale di me da se no krani ya mesra maami ya busua fo nyede wo abusua ti akwada we nti sabi o ti mo tena maami wa bodam we ya dam ya ti kurom ha no osofo obi ne yire na omode agyanan eye nkwan eyi ase omu nim sadi omu ye ne ye so na nye enanya na Nyankopon aye wo madom ene omu titi social media ya ye ke videos ai kama ebi nie Princess Jupiter ai so omu ebi na make kan ye o my lady enso no omu nim sadi omu ye ne ye enso so omu ye asofo maami wo so odi asofo obi achi dia make kan wati ase enti ebi ene wo ko tutu kan se tumi bi ana ye ne sa enti na me sere se na busua maami ye de ni foni ato TV so abusua ne mere mu akwala we da achinti ko sabi o wati kuro yi mu no so waye yi a kabusuafo ba we na kira kwan eti sabi ye tena kwa mama me pani mu sei wa ba ginsemu a be triti ne ba yi sei eti mesra nya da kono ngo dia he ya asante achem kono ngo he ya ni mfoni ni sompa e kwa kire abusua no so mra mu bi na fa asomdwem na kwala nso ne hu ntimi nsa no wada wo ma me de manu asi difo malady wo dia mesre wo e kwan a wo fa so ama ge na nufu apro Josephine yes akoda no because malady yes na make no o say edu no pa ne ye ba na woni tan so saa de ya wo akoda no udi ma no malady ya baba wo hia abasamu de we ye wo assignment Dr. Mensa because so anaju say wona so bo ni kwasem malady wo hia abasamu de why they we do was abdi for bi kraba kasa wo ba o ba we black yeah before kasa ne ko na me dey asem no I promise so malady yensire yetiefo ye nyina bebem wodi akama koma nti mebem o kwa ba so sikam o metima bem sikam na fi odan ni ho me fie no have fans na o on say e fancy no and the one prominum why ya legani akofado one prominum why busa se me fie dan ni wona o ya Missy Metima Boni Biu. Di for Miss Romo, Metima Boni dying up. Di for Mamma and Fanto. Malady, Eduma, et yes, it's a tearful. Why you be that? Oh, Nemo dear Bandiana make our mom and Mimpers can say. What say because the end new for a prono. What's that? If for the end, could see Yabonia. Maniasa, may a more Bonia ye. May a new Bonia in our country also because what church and you may be a Yabafem. Subbing produce near baby, but ye ba show is we. And you may be brassa. I say more now.
Uka obi won ma me uka bi won ma tournament ase ba be kofi da dwene a me hu sase ma uka no na ye yes correct eti ma lady tinase ye na tinase na ye mompa ye ma kodai because sabi mpadu asade esi na pampam ene de de adwale no ye ma na die ye sie ne kra no ma lady ye hia abasa enti nyankopon ene ne kire ya ewa akwa we hu ye wi a etiefo across around the world obi office camera ye be bo akwa we no was na beso yi so goodness jenity kama ye tiefo betimi aye no be ye ye wie huhum adwuma ne wie na hunam ni ye papa Dr. Mensa ma na duro sasa duro dwale wie a o de me sure bo say etiefo be ma more than be 1 billion kura dia bo akwa we I think so me das doctor be transfer ye na akwa na sem no de no kurenie Samara twen tena otra kunya we kalangen today Dr. Mensa asem na were hu asem no abomi fusa na me say awenka obi na kan ye obi nyi ni da ombe ke kata okombe kase ye boa na maame ni say no kore maame na di ejam akora ni say no nim da say ejaman say ehye semeku oh my lord but enye nwanwa we dey say BSc na enipa o enipa boni ni no na ho ntansa dooso enti akole dey say dey mesi ahyembo no ye beboa no enso say dey ne kra ba bi aduru sisi an gisi edwa ne sasaduru enti ye be mamu bi na ya kire ne kwan obefa so obeyo watwe na woni o me masem nsa anya na fan dey obetimi adwale obedwale ne nenso enenso ne kɔ na wie ya kwan bia so obefa ne ntoma efra na ne future nso ye mehwɛ nanim din ne sɛ de nanim dua ne sitie ene ne body texture no sɛ de wo luku na ne daache ye enti ohini ni moma nsa anye mbre wo no ho na sɛ de na osofo ka ne daache oyinipa kɛse pa onye dwale sase duro wie a mo de mo wa ha mo behu sɛ de na bra bobekɔ enti na ye fa ho ne yasa aka kire wo mo etie sɛ dwumadi a ohini ni na badwafo di no edwumadi kɛse a sa woti bibi se a won so pre na fa osika ko wuram na nyame obɛyɛ wo ho bibi kwanya nyame fa so hira nipa no we nso ye kwanya baako ebi no obi wa na nyame pɛ wa hira wo ho na wo hunu baabi wo mfanfa nti bibi se no de afa so tu yi wo ka pere kora ko hyɛm abonsa yesi kan pempem buburoja bebre na fe wo ko animu ano enti ye bɛboa no ye mfansi hei na ye kae mu bie wo sɛ wa woton ayento sika to nsɛm anahye oyɛ adwuma kɛse ye pa oba no yo tobrosie enso be ma se ne pa wode ne kɔba ye no ano wagya na ano no ni fie monko amu fie asa ye ni bia ntimi mpie woda ada monko ana sɛ be sasa somo wanfa wona ya nsi hɔ na wa ni am wabusua anase wa ni ama wo ma obi a medi ma no muntie ne ye wanfa wona ya nsi hɔ na wa ni ama wo ma ana wabusua obi a medi ma wo mo enti Dr. Mensa me se me wo adura ye fe ne sasaduro na ya na bebre na adwene se na me ye Kristo ni a me kodwale sasaduro ye be ye yedi sasaduro wo ye Kristo ni a wo chen Yankopon adamfo David da bia me nka sa asem wo yi David die wono na wo ye nyame adamfo woni nyame kɔ nakra na enti nyame kɔ aduru ble bi no otimi ma ne chi sisire ni jata no kum wo mo wosere so na nyame di na chi bra wo kum wo be kunu say Julia Besheba ni kunu Yulia okun no na moja ba ne nsa ho nti wose da bi gise bi dwale sasaduru nti me de adwara ha ban beti me kra ho ti David no amu wote no ho enti sa de also ye Kristo ni na se sasade wachi nti unwale ha ban bia yo yate na ha ban no udwale anyamfo so ya adwene edi a kire ni na enye ade na abedi wachi no gise wode na chi wade ka no wan fa anka na sesan wa ne sesan wo ebedi unya saa be hawa na hwe so obi adi bini wo ka asese ya anware nsasaduru asa de we ni nya ebedi ninya enu nti de ye ka kire wo mo wetie ne se oba wo ho ofa wasi so a ogina so oyi otobrosie kama se yese opani agya wo ntentem be ma na oda no agya wo no oda no agya wo asa wa bra bo nkoyi wa nkasa wo ye be ma wo ye adwuma so tumi so sika sem enyina da na me kasa obi timi koje concession na ne nkwala a wafo mo adwuma no yeyi
obi timi twa nsuo na omo ebefa nsuo ni bi ton no na omo yeye na ono a ne de ano na odi hia efidi hini tumi edi wachi na ma wokwan se yiyi enti mesi dwale sase duru masem tietietia ena obi a obi nanum ana enka firi nanum ba eyenum kankan yale na meka ho asem yi makasa asem ya na obi bekasa na Dr. Mensa oba ase wo kasem kuru ya mani abre wo ho wonum bon a wo mampo a wawo wo no because ye yesu an ne papa na me nam edidia na yakoye papa so ye koje nam bo so ate kakra pochiro ebi won so wode ne se na eka na so papa na num bon no wo ka nam no wode ma wa wo ya hia te se me kwasi Mensa wo ba wi ana enti mesra wo enum kankan yale yale fon so wo be ma wo ye wo ba na se wonum wo nka baby a wo ye adwuma wo colleagues ana o mo ye adwuma na o mo udi watem but wuni muntra ena sole dem baby a wo bia o mo ye wo but wuni muntra je se odofo pa na obi a otan wo ena obeka sa ya lewe ya kire se na nti wonu yi nken wonte yale fon na nso nyame adaroma me wo na duro wo ho untimi meto a ebetimi de asende o baby a wo bia na efe brofocase efe na halitosis no kochi ubenya bi enkran so Medina Zongo Junction obenya bi wo hodomo na nyame acha wo yefono de wa wo ba se de obi a wo bie ya ba bia na adwene nam nti wo hunu se wa wo ba no na kora no wo pro wo num nu bone wa nom a ma fe de wo gina wiem kora mpa wo hu o se no enti se wa ma wani amre ani akwala wo te se achi a obepro obese kwa abrochire fo muntie me mo amo America ene London ene baby a enkwala ye control mpi no America kura de ye heda mo nkwala o wi hu enu nti wa hwe yi na wo ba wotisi nu bone kwan se wo nom a wuni bibia obetimi de control no nanso nyame adawroma yetimi de nura bi sende abrochirefo mo de fra nuane mo medi e mo gya sa enu bone ne yo Dr. Mensa ye krado se baby awo bia abrochire baby a betimi de adura brel Ghana hanso ye delivery service ye delivery free ye betimi de adura brel ne a kire wo ho kwan se na ya ye no fa kwan we so ye sei na ya boa simple ayale samu so no wo mo nim Dr. Mensa ho asem num se de make enya hote anasa godie obi wo no ma ayale akusa na adokoro na ma ba bia de na duro no hu na hu se no agata wiani obi mi hu ababa awa bi nansan na obi bo ni din kyerem se eye dokas na ekono ma anye ani adentra ababa awa osi so ananka sebe oyo ba gramo tokotoko na ha kama na ejata wi a ohwese de ne body no ne nipadua na ye na eyawre hosem na bibisa me ho se enti we de na aye ne sei yale na de na duru sa se yale eka se echinchimu ase wa brabo a eye simple you se wunya obi a wa ben no woni mu de te se Dr. Mensa ye de bibiduro na ye adwuma na ye boa wo say a kidney problem, say a liver problem, say obi won man the prostate nemu abie sa ya le we no mu nyina Dr. Mensa e wo bibidure de kan nipa ma na hoto no enti number na ye de agu screen so no mo amhwe TV no ntem so no twere wo twere no wa frɛ na fe ba bi a obi a no ya ye nhyehyɛ ne de adoni bi abrɛw wo penso anu aba ya le sabia na fe ye de adoni bi abrɛw enti agata wi awa ha wo de number na etu dwa mo amuti FM no na entem so na mafa na mafrɛ ne abo nti agata wi awa daroma me fa Dr. Mensa number no entudwa ana Herbal president number no entudwa number no ye 0244 92 12 69 0244 92 12 69 yes I was 027 11 73 551 027 11 73 551 your number chat to cry 0532 92 80 95 ye wo kochi ye ni Guinness depot ne di hwani mu to betimi afa kai osofo lai betimi afa bi oji run about and enkran so ye Medina Zongo Junction ye wura Canada Japan abro san na emu na ye wa ye di dwuma enti wa hene ni ababa awai mia mesoma me delivery service man no wode ado ni bi bremu sisi a na wode boa kakra so aka ho de api so na
bɛkyerɛ wo kwan a mobɛfa so a obɛdwale adu na ma ne ho ntansa nyinaa firi hɔ no wade ne ho enti nyame nti na ho bɛtɔ no biribiara yɛ kama. For asem na awere ho so ye be ne den Dr. Mensa so be ma na duro e de adware ama ne ho ate me pa cho sister natural spices di peche e 100% come natural ye ne aye not milk de kwasem kakaduro garlic nkete je ani ya kafra ayam no kama sa nipa we ya mo de ne beto so no broni bi oboboro no ya na e de ade yes nye ye dia oh yes sister me pa cho ya wakokɔ de eno no yiri gu ho odwan ne kwasem aponche sister nantwie sister fish eno de yedi mo amoye nkradoko no ne ade wo de chinam no a anu so na wo shito na wo ye no na wo jollof ene ye wo ntosa bomu de gravy stew sham na e de so nti to america wo yo ba artificial colors bi anim de bi no monosodium so ubenya bi e wadum pampa so pz Bantima Jom Swami Jom Dubai baby a ton spices and crime. CMP no kan shi. 0243-535-025. Powder. Me pacho we free odi kura wo atwema kofi krom. En wo so wo ka kire Ghana di hie nyina se. Se wato asase e wo twede assembly man. Waye krata ama wo a. To asehene asan a. Bomodin asa obesan de krata na back to hene ho ama wo up to December enye sa dia emu wa esrewo wonto asase bia tieniye odi kuro a wo atwema kofi krom ena e kasa yi se wato asase eye twede assembly man su twansa ase enwanwa to ase asan a o se enye no krata ne bra fakrata ne bra no di kurunhwemu ma wo afa wo so owura bi di Jonas edadua ene akua fie so me so mbetwa sate aton ama wa dwane je wo kranka enye uzika bashi o se upemu nkyeremu afre 05 30 39 odu kwani abreu 78 na bajimu nkyeremu Mr. Fred no ma no we offcyst no eye doctor Penny ba ko a owo konfanochi na ono na da Midpoint Pharmacy Limited no ano edre ya shada ya ma yenua no ma mo ovarian cyst hormonal imbalance obra yo nsisi so wo bebu nsa wo bu fa so wa ko hospital ya catch us ovarian cyst edro we ye off cyst eno na beboa wo afa wo betu nkosua yie na watumi ahye nyinsi emu adanside bebre ti bomoden se wo beji adro yi moment se ba na musu no yo we ose ema ya she doctor nyamenshira ani eniema wo do amino acid nom vitamins minerals eni akabomu ti upebi abenya bi wo Midpoint Pharmacy anasa wo fra homan so a junction 0244583859 Dawood junction 0244583859 Dawood doctor me panasem say ya wodweso krapa ohwan ye she diabetes pressure stroke ya de bia wapon waposo so unum 360 capsules